Ona matacokereirie kumana na hathara ya mutino wa mwaki uria wiriga kuhubaniria thoko yao. Onjoria thoko ya Gikomba riu ningi ni mahetwo notithi ya kwehera nĩguo waki wa barabara iria tanyitwo kugerera guku yakwo. Ona gutuika waki wa barabara ni ukuria kuri bururi, onjoria thoko ino moigite kwirwo mehere ni ta kumatinia guoko amu ikoragwo ekuite mamilioni ma family iria cihonagia nayo. Tumepewa siku 2 mpaka kesho. Tunaenda wapi? Tuko na maloni. Tuko na watoto shule wamerudi juzi. Tumechomekewa, hatuna chochote. Tumekuwa masikini wa kuomba, sasa hatuna chochote. Nitunogete Gikomba hindi ciothe tiba, hindi ciothe matingatiga, hindi ciothe ni mwaki, hindi ciothe turaikara ni mundu atuhurira thimu. Hai asa nituregete. Gukirio marahinyiriria thirikari icerehure mwena umwe matigirie marutagire biacara ciao kuo niguo matigacoke na micii, na amwe marauga makoretwo makionjorithiria guku hakuhi miaka 20. Noko ni tule kuikara Gikomba na kabarabara gweka kanini ri nituguteithika. Maenda kuthira hinya wao wa gutuingata tondu mauga sade na mako gutharia. Sasa hiyo hata sisi tunajiuliza tutaenda wapi, na tunawauliza kama ni lazima wabomoe watuonyeshe pale pengine pa kwenda, tukigojea barabara ili hatukatai barabara ijengwe. Wale wanatolewa na barabara ni milioni ya watu, na hakuna mtu anatolewa tukiambiwa mahali tunaenda, na hii soko inajulikana East Africa yote, Gikomba inajulikana. Lakini tunauliza rais wetu, kwani hatutambui? Wanasema wanatutafutia kazi, wanatafutia hata watoto wetu kazi. Sisi tumejitafutia kazi, wanatupeleka wapi sasa? Ona kana ndi mukuru ndina miaka 3 guku Gikomba na ni matithero ndirarira murimi munini o ndiho nie ndina handu ha guthie ndegemeire Gikomba ha ni ondutaga mugate wa kila siku, lakini jikarite muthigari ni ucio mama toa kesho jikarite ngicuria nguo hata customer ametutoroka kabisa. Barabara iyo itanyitwo gutuikania matura-ini mamwe ma gicigo kia ubunge gia Kamukunji na iratanywo kunyitithania barabara cia Jogoo, Mombasa na ya Thika. Ngiribotera Inooro TV, njitagwo Wanjiku wa Kimani.